Jonga Brothers United FC. Suaban sedang yang kecil kai, kat kebangila ngin sebab aban yang ngin kapur ngin tim song rikasi. Nilai kai bahag aku bervideo yang kecing job tanggoi ke tim kan long kadang job batu kan yo bandrung sya ke semi final ipat ba kitang dan surut sekiar jawan ba na baro kecing nilai kai menta kan long ke itadap ha ka bangi i bagitan ki play sini nang bervideo i na do basbang ya kan ni kecing nilai kai football kabadai ke quarter final happening ke Shan Shafran FC Persha Yaga Brothers United FC. Green. Side. Go on.
Pasti nggak dulu. Kalahnya. Lihat kemana? Harus starting net dari kau. Kamel Jadi kau. Kebor gila hasil. pelawit ya pelawit. Wah betul lah. Lirik. Makan hanana kan. Bang, jemare hana. Dew. Ke absen. Berperan kayak midfield tapi senang biasa. Bóng chút chút rồi kiểu có mấy rung ih jadi udah kan bài bí chưa thép được Chưa buồn. Giờ đây mình nó bẩn rồi. Bí apa nih coba kurang saja
Sebut pemeda kau bin. Jinjok rere sekarang. Gitu ya gue. Arli. Episode. Itu benar. Arbaje no paisni. Anik begitu. Gitu ya re. Lu lah tak pas lah embol gini. Penting. Ogun. Enggak lagi. Ama sayo man. Ama. Karena berbagai di semit. Sudah terkelun dari sekarang. Sudah terkelun dari orang jebak. Tidak kok beda itu, kok beda. Sudah ada ya, ada bang dia. Betul. Oi. Langsung sebentar ya. Jangan lah. Bikin mandor itu tawinan kurih dia transapan bol up. Lain up dia. Belum mulai. Tempat show bar rel dia sedangnya last minute. Rure, cuma terure. Cak peran. Gigi kan. Itu ada yo de cispa nih kena perawa betul.
Jadi tukang tak prefer itu. Nah, apa? Arsenal. Kalau kompetisi ada ya tu. Nang lak dia. So fel. Kita itu jenak ni. Aku arai nak pergi dulu. Terus rai. Kisah tim rap onyan Behdin. Kik duri meteo jibi. Terus nemu dak du nak kai. Du boleh senang. Kalau mai re. Ông tập đều nữa. Garang legit gitu kan. Ka medan orang pun